ye ba be kono me the normal mienu e hye won sa menim de opese wo ka bi unim se nyame yadoma MPP for so be kwa akoyi omo flag bearer a obedi amayeko nanim menim se wo bibi ka wo ho a obetima ka sa anso na kotoko so enra omo de si ani e wo Accra Sports Stadium ema omo hye kotoko 1-0 menim se anida so o makotoko ana ba bi adu na giagu emu bia opese wo ka ho bibia no obetimi aka ne yeko kotoko de no eden eden ebra wo mo ba ha no first you know there na me ni won Kumasi na me ka kire won say last year na me so mbeje MTN we no mo je ombeko Nigeria mo fro ombeko Morocco no mo ka say on de jokes enye oluma ye no na be ko Morocco edu betina plane na me ka say Urade ka se me nko na eduru ho a meko na wan ka me nko na me de jokes nti omo ball league ni nyina wie ye no no mbe GFA Cup no de me ka kire won no eno ani si ye nti no mo be bo omune Nigeria kwara na me birthday omune be fa me ko hotel wo social media kura nkofo hu nti eduru am ka che omu se go su say na beba na ye boduru say ya penalty beba ena omu se nkola mienu we na omu bobo mayo bo omu press 6 months ena am se mo fo omumra me fane man ne you say me bag Pentecost nti sa akade ne ma me nyesa yi no ba oyam se mo pe wo yemami mo fa nkura no mra na me anu tin nkura mienu no mo pira na omuntimi mobo no omo hwe yan omo ya we ba me hu se me ye biribi a me nkasa ade bi o bi ekoso Ghana ha utumu se mpanyifo me ne ona ahye kokuo ma yobo obi betima tena se ne wakasa ono oyoye me nyesa yi me ko Awurade so ne obi nche na ni monyam nti se Awurade eyusu me ye biribi a wanyusu me anka mantumi anyonti ni monyam ne ye Awurade dia enti kwara de ne ye koye no na me ka kire won se ne besie na omo ba no se na asie na ebeyira mam na mo go su sei ene besi na penalty ne de bebiti enti time no a me share ye no ewie ye ne nyina no na penalty no a me kan time no so ye na penalty na ba nkola no a me bom pa ye ma omo ano nti omo na sa nkora na so ne kohye saa for go su ne nya no Ghana ha no enti kotoko match no duru we su no omo enemy di nkomo ye wo prayer center kro mo ba ho mpanyifo no bi ye di nkomo na me kan se match no edin pa na so wo hwe match no a ne din yo ne ade nti gise goalkeeper no kra no ye bibi wo ho aha messages no wa me de be kire million oh yeah Judy don't worry ubo hu se na me ne odi nko na me ka goalkeeper na asem kire wo mu okay that was last Thursday na ka say match ni be din me ma ho okay na ye gusu bompa ye me wo ba bia ya na ye kohye ye wo mountains abo bi so wo mountains ya me kohye ho me mpekuru mutena aha enti me ya na maka kire wo se eden na goalkeeper no ene wo se ye na bi ampa enro mo bo no red card yes enti omo eye no a producer wa ha obetimi ahwe e di akiro enti wo ha mpanyifo yes papa the goalkeeper what you said about the goalkeeper and I'm saying that's a nya de kro no man to me make I say difficult Morocco no obetimi abo mo eden but bibia ni who ready to me who say the Moroccans omo Arab for they don't joke with prayer. Of course. They don't joke with prayer. So we a Christian kwa na ko chire ne biribi na na gidie chire no a they will do it. Aha. Ba unze wo ba fraternity no a. Omo de ade ahye yensa. Bia wo de edom egu mountains e bompa ye bo ba wo ba no asan fo ba bi. Eye bibi foforo. Enti me ba sa metwe me ho. Kotoko. Abre bia mekomu a ombobo ya hwe omunsa bo nse yellow bi bo yes me kom na me ya unse ma yellow na me bofu mafiri o ebre bi BBC sa e ma me hu se omko fo ma me be kan se ba bi omko ma hu se crash bi o kasa radio so pa me so hu sa video no na ma hu se crash no mbeku no na obewu e na yeso de yes me kan no me kan ya 1 month pepe na de nkosie na nka ibetu nipa miensa ba mienu no de tie me na me kire o made o munye Okumase na o mo amokoyeye enti sa de no na nka ibetu won no anto won enti me de ne se biribi ba na Awurade me hu ka kire o na ye de fasting and prayer na oboa wo a tie Awurade ne se me hu se 1 man kwan de tuntum be frafufu ma me metwe me that is me Yankopon o kire ne onan exactly me ye Christian no bi ye Muslim a ye nyine ye gidie no